kimakona kithikiro nikigwete ntura ya Kasarani kaunti-ini Tharaka Nithi bubo nikire mathiko jari bairi bara baringiro ni Rueni Jacqueline Kinya na Florida Kendi baringiro ni Rueni ntuko inkai nziru pamami nyombo tuko mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe ni umwe bara bagukarima mburene jau rajo karigishubone kya ubunge kya Tharaka Paul Kabithi nowe nante tujia ikire mambura makuringirira muthia Florida Kendi na Jacqueline Kinya nturani ya Kasarani bara ekwirikana baringirwo inkwa kiumia gikuruku. Relation 21 fwe kauga nowe ngai agatugiria methori na gutigia kiriro ringi koguo na mami una twiko wa kugirwa methori mantu monde mara maruthikaga gukurukira mwana munini mwathani nowe gabua ama ije na ino ntugona thirikari sheria ciayo cia mwana ichigo ciekare muno nkurukia muntu munene tukauga ngai uronekanagira thayu uria utibota kunekanira ni muntu wa nthino na unenkanire muci uyu nturani ino na thini wa community ino nikenda antu mabota kwiganira atunyirwe ana bonthe na into bionthe na achoka jubu na achokerwa into bira ambiri nkwire umirie na ugachokerwa into bira ambra marama kuimba imbere twintongore kathumba irio cia siasa na bakeria na ntemi iguru ria giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano tukwata kainagua no kainagua mwene koguo gitari uria kinya tukaya kubwira ratothiete kama ntona Murungu ari mbere yetu Tharaka Nithi county itaka imara mwaru wa mukuru lakini ndaka angatenda kantane Yu muntu mutane tindaka indaka eno na imbia kathungutha igitare gakija nuntu nani mutongoria demuje na imbia wera jana aruti bake bagwira barambia rutanagire nabo no akarugama lakini mbia tigiteri nduri hapo amwakire gavana athiete ogu iri kumurete athina nkoro akauria kweria antu abambendete u banchokia bigogo tabakira itu benukite bigogo tabangiro benukite ndatiwa gatagate aninka nkabara ya nambi mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene agikirwa anene nuntu bakuruta ngui na kio kenera muno no Patrick Munene mheshimiwa wa Chuka Igamba Ng'ombe kuja na witiga muturi eta wa Tharaka aya tiga muturi eta Tharaka aya aretera nyama moyo mbecha cha kwambirinya mbio kwambirinya biashara kutaringa ni Patrick mpewa kogu kana gaka kari Karamugi Florida nuntu akana kau twabira maratathi mau Nairobi next week mami uyu akamba kunenkerwa mbia cia mbere ngiri igana cia kwambatira anenkerwa igana cia mbatire inu itagwa first expense tukithiria mieri ta iri ithatu anenkerwe ciingi ngiri 500 na cio atia kwendelea kurungamira muci uyu turi wa mwanzo metu ndathie ntacheririe utikwenda acheririe mbitwaye waziri muthini Karangi Kirisini Tagataye iguru ria nkwa iri gukarikia rukaga kagita wa kagita nturani ino awatania na Patrick na babangi baruthe sheria yumbe kureaga nkwa so kweli ino ntutimba tiumba kuri ho mbeca na ciekirwo budgeting bona thi atunge sheria senate no patu na amwati na kana bajiji bas sheria keya antu beto akiambiria kureaga wa imbio na batetheria Kenya no ngeno tutika tikarweni ru ya Tharaka yonka kana nkwati ya Tharaka yonka ona kuko ngekenya ni uthagata lakini tutienda kwenaniria utio ntuburuthika gutena sheria ntubeko twendi gukata gwika untu kare aga tena gatekega tutigetere bungi bukarika ituthondeke no kigwa na resta twikirwo agakende yaringe karingaga ikagwatwa ibaije teknolojia ni bagatumira tafadhali tutikayaka iri kuomboleza ikuge ankwa kairi mubunge mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi mheshimiwa Susan Ngua Mwindu tena waya sikire to tumaimesikira nyunda ikire tenta komenyi ndarutire tumenyere ni nyomba cietu na mawe na mbi tutikaye na ndeto singe moyoyo kwangaratania mami kadhao atiamberia kwebura ntondo na burako ditikwe nto beto Tharaka na mambisho pumbia rombera moyo tere gakara na mami kadhao meria tutuwati wana ture okare moroto akubati kumenyera auto akinya were ngai bwega no Weru Juma kumantere Tharaka Bitu wa Paul Ogwa Kabithi.